Ekwamnges obu okuta batino sodi achakara wai ne luana amisiri netonga no chalo sodi ay kajakina chekuju okito eneda ationoror alemono isanakina nlo tukora na sodi tabo P1 level kodi nges abala ebe etioni kitido kwana kesi ay sanakini idwe okinga so no koto jawno sidi amara inshallah mi ko ya utosia yalo ngongo do kullo kwani lo sai tuno aisha na kinolo die maboshana nara kwana wewe kwa lo mtu kwana tinga kwa petito mametlo baba woida no be te mwalimu wa dikoto ma kwa puna ikito iche koto ma ori akada inertos Grace Achomoka Justin Tibigwayo edio pere koto ma o committee lo PTA so ai turure polo noi anui kama nara e kwamla dedenga abunere biane abunera itatinye semero le peta ya tukona angono ai do kwana wanyi to fidu ye chiana ai sisi ai gwa kolong na jatira mngesino tanga sadi no datukoto bele bawala datukoto mamepo no shata pale duwe no za pogana bunangara kenya ke msojo ate bora tukono no para de duwe ai sisa tukawashia ana don ta dumunyo ai ngito bakana ai chami pu pala le maraba tu bai bakana fi duwe sisa ke do okito kana pasa no de no nga lipna meja apugan ganga kisoda to mosemero ngara kisoda wale sisa woro sona meja ni ngara kisoda ngara kinara action sina bia na bwata kan kiso no sinko ngite jada wekwa makuta tukono konye mo bikanga sitidwe tupito na Apollo na somero otirono Peter odeke ngesi ilipiti lu ojokota okwane abunore ay ngara kina num ay temo kina tioni sina mame para na me boto redwe datsa nyo yo to jar kwa edwe mamete apa wo yishata edwe lu idio watu kusono buna lipi apugan kata lipi lo ojokotao opoto ngara kisi arena jokanda sa dolune wantes me jasi kana epui kyalo jasi ne to di buna yala mikina re ngara kapugane isomero no tape ila kunu ngare na edwa lu narai era le pugaka ijana kanga wo klo ngaren yugara no ngare kisidwe so e mame ne busa sasa ankonye ai baburakani ya sai baburakani jasi afugan konyedo idwe kesi isisia ete okinga umama ikintos abawaida no iwadika ete sanakina bore na yao isanakina ka aiwadika okekia idarete bera bawoi kanuka TV East Patrick Odongo Kosere District